I pozdrav svima i dobrodošli u novu epizodu. Danas ćemo upoređivati tri trenutno najbolje 3x3 kocke na marketu. To su Wei GTS, Genser i Volk 3. Pa hajde da počnemo. Ovo upoređivanje će se sastojati iz 5 kategorija: okretanje tj. osjećaj, corner katovanje, lock-upov i popovanje, corner twistovanje i ukupan performance. Na kraju svake runde kocka će dobiti ocenu na skali od 1 do 10, ako je runda nerešena sve kocke dobijaju istu ocenu. Pa hajde da počnemo. Wei GTS nije najbrža, šta više kada je otvorite dosta je spora, ali sa razrađivanjem postaje solidno brza. To je kocka koja ima veoma, da kažem, hrskav osjećaj i okreće se veoma glatko i lako se kontroliše. S obzirom na to da ćemo upoređivati premium verzije za sve kocke, neću pominjati kako da ih podmažete. Genser, kada je otvorite, također neće biti najbrža kocka, ali će vremenom postajati sve brža. Ova je jedna od najlakših kocki koju sam probao, svega 73 grama, tako i dobili ime Air, ali ne samo zbog toga, nego zbog njenog osjećaja. Ova kocka ima neverovatno vazdušnost osjećaj i također je kocka sa najglatkijim osjećajem koje trenutno postoji. Genser je kocka koja trenutno drži svetski rekord od 4,73 sekunde koje je postavio Felix Zemdex. Volk 3 je kocka koju je proizvela i dizajnirala kompanija Qi ili Mofengyi, ali je odobrena od strane speedcubera Mats Volka koji je do skoro držao svetski rekord s ovom kockom od 4,74 sekunde. Ova kocka je veličine svega 55,5 mm i zbog toga može biti dobri za normalno slaganje i za OA. Volk je uopšteno jedna glatka kocka kod koje se ne osjećaju nikakve smetnje tokom okretanja i veoma ju je lako okretati. Ova kocka je najbolja za ljude koji imaju ujednačen način okretanja. Od sve tri kocke, Volk je najbrža, što se najviše može primetiti kad se spamuje TPS na posljednjem sloju. Za okretanje, Wei GTS dobija ocenu 9 od 10, Genser također 9 od 10, dok Volk dobija 10 od 10. Corner katovanje. Da odmah rješimo jednu stvar, sve tri kocke mogu katovati pod bilo kojim uglom, ali sve to rade na drugačiji način. Wei GTS veoma lako katuje pod svim uglovima, osim na jednom mjestu gdje ume ponekada da zakoči. Genser sa druge strane katuje pod svim uglima bez imalo napora da okrenete kocku ili uopšte da katujete. Volk 3 kao i GTS ima na nekim mjestima malo problema sa corner katovanjem, ali samo da napomenem, problemi kod ove dve kocke su veoma mizerni i to ne znači da kocka loše corner katuje, šta više, dosta dobro to radi. U ovoj rundi GTS dobija 9 od 10, Genser 10 od 10 i Volk 9 od 10. Lock-upove i popovanje. Ova runda će biti najbrža od svih, nijedna od ovih kocki niti lock-upuje niti popuje, tako da je ova runda izjednačena, sve tri kocke dobijaju 10 od 10. Corner twistovanje. Nijedna kocka nema značajnih problema sa corner twistovanjem. Wei GTS. Od sve tri kocke je najteže kod nje da se corner twistuje, toliko da kad pokušam da rotiram ćošak osjećam se kao da ću polomiti kocku. Kod Genser i Volka ćoškovi se mogu lakše okrenuti, ali to i dalje ne dovodi do toga da i jedna od ovih kocki corner twistuje. U ovoj rundi GTS dobija 10 od 10, Genser 9 od 10 i također Volk 3 9 od 10. I posljednja kategorija jeste ukupan performance. GTS je sveukupno odlična kocka koja je dobra za ljude sa grubim načinom okretanja, tako da je ne bih preporučio baš svima. Također njena cena je $24, to je premium verzija. Genser je suprotno od GTS-a, kocka za ljude sa veoma svetlim načinom okretanja, te sa onim koji ne vole da koriste puno sile i snage kada okreću kocku. Ona dolazi pod cijenom od $29, što je najskuplja od sve tri. Za Volk 3 mogu reći da je odlična kocka za sve ljude. O ovoj kocki ne mogu i nemam da kažem ništa loše. Kod nje možete okretati brzo, snažno, lako, kako god hoćete. Kocka je odlična za sve načine okretanja. U ovoj rundi GTS dobija 9 od 10, Genser također 9 od 10 i Volk 10 od 10.
što daje ukupan skor za GTS 47 od 50, za GNSR 47 od 50 takođe i za Volk 3 48 od 50. Što čini Volk pobednikom? Znam da Volk nije pobedio sa mnogo razlike, ali kada pogledam sve kocke tako jeste. Volk je u svemu bolja kocka, ali za malo. Sve kocke ovih dana su odlične u performansu, ono što ih najviše razlikuje jeste osjećaj. U tome je po meni Volk pobedio. Da li ćete i vi misliti isto, to ne znam, ali vam predlažem da svakako probate kocku ako ne želite da kupujete sve tri, tako da ako imate mogućnost probajte svaku od njih pre nego što ih kupite. Nadam se da vam se svidio ovaj klip, za još ovakve klipovi to ostavite like, share i subscribe i mi se vidimo u nekoj sljedećoj epizodi. Pozdrav!